Da li vam u postu nedostaju ovakve stvari? Više neće vam nedostajati ako zapratite moj kanal. Pogledajte kako ćete napraviti pravu vegetarijansku ili postnu pljeskavicu koja će biti i ukusna i lepa i primamljiva za svakog od vas. Evo sada ćemo za primjer napraviti jedan sa postnim margarinom, postnim majonezom i postnim kačkavaljem i tom našom vegetarijanskom pljeskavicom kojoj nema ni trunke mesa. Odozgo ćemo staviti malo luka i malo paradajza i vidjeli ste kako izgleda. Prijetno! Pogledajte, zar nije predivno? Izgleda kao prava pljeskavica od mesa, isto tako i ukusna, možda čak i bolje.